chừng tini thương nó khao iman kai shana buskan go tonu chiri bokro bai tung flaja chora on khor ka chừng bu kha thonu Shabo cheno shabo kuplaya no Choto ni kawo no shung lai ja Jani jani hamzang ma bodal no Koran kotor bai panu lai ja Shatum kum ke bahadli ko mon rui Wati wan ke bahar pe gru charu Thương lai này Yak ke hari fan ke bunai thương lai này yak ke hari fan ke bunai shani kolom pino khilai etani no chune chene Iman goni kuplayan nani Kamu tayo ko nani Silap mano ereng Jung tibiya with choy shamungo January 2nd, 2022 Jingoro Phai Sok Pekya Ratchontai Village of Parao Inko mo kaisa higher secondary school Ratchontai nino Inke abno initiative na kha chini mi cover media group tai artist group ya Inke chungbai collaborate khai yak foundation bai khlai aro 5 months of pekya ham krai bodol ne kaisa organization ko ke mainly chini tini je program ni goal hunkai drug awareness ni khai Singleton Simon au pesan na ko moni chini do chini aro ta cricket match choli tomo artists versus four different groups artist the singer media and the sound group ka balaikin ka hamta game sports choli tomo tang wa no enjoy khaiman bising te ko bai ma ye chini je ka ham message na share khaina ba Karang prevention bagai tamne ba ma haiki ma singsa drugs dating society atin ba pha kabul kha ang singke roi anaba singa asung tammalia tamne mo chini bus kami thinang je ni manabo amanak jak nai lobi cinta bu kasi angke ngabun bagna cinta bu school robo teacher robo khogoi parents robo khogoi basing awareness no nai parani lupuro sinai lugnai leaders rock club rock church rock anti hai organization rock bopus kango phanan thai Kisa as a psychiatrist and addiction specialist kisa ang psychiatric drugs tanggoi chimbage hanya tanggoi sini brain rono affect khai tanggoi sini health rono affect khai okay different type ni drugs tomo pia ba tripurawa je ang mumani ke heroin high drugs no bisi khobjago abani bumum ajaga onke different ka thayo teba ba tam amte hero bumuro komkhoro inde nukjago je chini je northeast area ka Thailand Myanmar amte high jaga ro no bisi drugs phayo abo kaise international border ma bagi chini kaise risky zone khobjago je drugs ajaga common jamane amo hunkai heroin type ni je drugs abo overdose ro hunkai kabang saja khangka chini hamar khagoi thoi thangbo no right now news rogo no khana je drugs overdose ni khilo ne among thai chini hamar no bondo khana bising tengo kya amte ne sedang drugs tan ke borni health no hanya khalaiman de borni bor needles namani bising te skin infection ani mano amuda skin infection ya whatever serious situation no joto khana ba khana ta bo ke HIV no hepatitis C hepatitis B amte hero kumi to bo inge our jodi khange to drugs is samai bo saison sini affect india partner ba bini has a wife or to bo mara bo our disease thanai inge am hege no sin society na sa drugs aja
फाना टाइममा चाहिँ चार्जै फाना आमखाइको फाना अर्न डिजिज र सलदिमान हुँदा अवरोध चाहिँ खाखाइको एनिमो चिनी खावा त अनखाइ त्यही अनखाइ किनमा सिंजा कलमा टिचर र पारानी सिनाइ नुमाइ र बुलाउ फरक बचाएर म फोरोंना नांनाय ताबो अजा गसरो एनजिसी या मीडिया सिनिया जतो नसो मिलनाय या हाइ साबमा खानाय तामुल चाहिँ प्रसार खाइजे कम जिनि पपुलेसन अबन बिसिमा नुगुदमा जे ड्रग्स नि सफरकै बनाएर बतम के अझ सफरिङ खाइतम एडिक्सन जा बरंगो प्रोडक्टिभ लाइफ टर्निङ या स्कुल व कलेज में ड्रप आउट फनका जॉब रो खाइमे या के बर इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बर प्रेशर खाइ सिनि सोसाइटी हो यु नो के आम ते बिसिंते सिंतांग सिनि गफ खाइमे याननाय के आम खाइरम सिन शेयर न खाइदै आम कैसा अझ पॉजिटिव मेसेज गर्नु मसँग आमके किसा खाबा छैन मसँग बरम ताको चाहिँ चिनी मिडिया सँग और आर्टिस्ट र निजिनी जरा संडे नि है तिनी है जरा हो फैमिली र बाइबल निजिनी पर्सनल टाइम और फाइट बरो सैक्रिफाइस खाइए चिनी सोसाइटी में भी सामु खाइदा अब कैसे एग्जांपल दे चिनी बरो रक्ता खान्छ नै बस्तांगो खाना बागे जों जतो न ट्राई खाइतो ताई और ने लोकल तमरे बताले कि सपोर्ट खाइ अब पांडा न खाइने बागे चुबा खा म खाइके न अवश्य चिनी पॉजिटिव मैसेज न भन्छ ना थाइ जे ड्रग्स निजे अ चिनी चाबा खाने निना गर्नु बिसिङो चिन भएर अनेक युनिटी गउखा कबाङमा अर्गनाइजेसन भो एनजिओ बस लामजा खा ताइ चाहिँ जतो थांसा खाइ बस्तांगि चिनी सामु रमसन ड्रग फ्री त्रिपुरा निजे चिनी दाबुया गयानि प्रोजेक्ट दङ अब बेचे खाखाय जे बस्तांगि सालबो चाहिँ चिनी त्रिपुरा जाते चिनी सराइको ड्रग्स चाहिँ के आम खाइरब न आम खाखाय जे तबमा बरम खाइने मुजुमी दङ नानै ताइ आम खासा खावर न खाइ अमेरिकन खाइ जे चिन बर जतो जे मानसकै बरमी जे निजिनी मानसक बर एवेरनेस खाइ त मने गरेकिन काम को ताइ तिनी आम हामैमा रोज जगा स्पोर्ट्स थमेर गरेकिन काम थुंगा के बर जे जगा तिनी है साटुङ विन्टर साटुङ पनि आसे थुंगे चिनी पांडा न काम खाइने इनके एंटरटेनिंग खनबल गर्न हामबाय ताइ हामबायमा रोज जे तिनी इभिनिङ बरते जे म्युजिकल प्रोग्राम खाइने पार्टिसिपेट खाइले न नाइबंगन मा या हेबन साइने हेबन बरन बांगन नया फरो ताइ त बिसि कक सालिया ड्रग्स निते फदि से नम सालाइमा सिंगाइया सिंग एक्सन न लाइनै all one day event is not over without action के चाहिँ तिमी हानि खनाइ चाहिँ थाना भइने चाहिँ नवना रियलिटी हो इन पर्सन को एप्लाई न खैनाइ के जे चाहिँ त अब अवेयरनेस ड्रग्स सायरम तासा दिनी छानाइ भयो एट द सेम टाइम चाहिँ त अब अवेयरनेस ड्रग्स सायरम तासा दिनी छानाइ भयो एट द सेम टाइम चाहिँ प्रब्लममा या जे बरक चावै ताबु सफर नि गयो बरक बाइके चाहिँ रिहेबिलिटेसन रोगो ट्राइमा खाइनाइ যদি বড় ফাইনান্সিয়ালি এফোর্ট খাইনে के रां पैसा रो एफोर्ट खाइने के बरमा बाक्सा डॉक्टर तंग आगर त रो आरो मेडिसिन ओएसटी रो नानान बरिया बया फाउंडेशन चुबाइमा न बरमा डॉक्टर नियार क्लिनिक पर तामिन गई बरमा हेल्प खलाइ दो गाबो के ऐसा राम्रो सेफ हो যদি फैमिली मेंबर ने सपोर्ट नि बिसिंते या चराइना कहां के नगो नाइ के निखाइ त मंगे केनि हरबो थाइने उइबो जुबु मानु तामिला जों साइमन जे रिहेबनि स्पेस को तले चिकन जत बरम रिसेल रिहेब तनानि जागा गरै गभर्नमेंट नि थाने स्पेशली एडीसी गभर्नमेंट थाने नि मेसेज तनाइ चिम तरो ग्राउंड लेवल कम्युनिटी थाने अवेयरनेस खायो फियाबा चिनि बास रिसोर्स गरै गभर्नमेंट चिम जदि you know अब न लोग जदि कठोर के गभर्नमेंट नि रिहेब फ्लो काम गए तेरो सानाइ आफ्नो के चिनि जे प्रोग्रामिङ you know जिनको काइसे जस्ट वन स्टेप से खाइपो अब न सिंटेको बस न स्टेप तालक मानाइ से रेफरल लो खाइ मनाइ दुइबो थाना नि जाकर त माइ अब हामी कैसे मेसेज गभर्नमेंट थाने तिनी त एसेट सालिया हमसे साउन